tutaw may bumul Minister Obiang co-chair ung total mara ibadul maraklay bilong may biraklay President Whips President ra Senate Hocons Paules Speaker ra House Sabino Anastasio rogul senators delegates governors speakers ra bulur belaw tial Independence Day kotul ay rogul holidays and tara kotul close to telel holiday mergid letya ooti sel gida amlo do gurits lo adi bolkid mong close to telel adol oltep mong bekkarak October 1st boto ooti sel gora anniversary sa gida السيلز مينستر أوبيان الدغرة كي أبلغ إيميل من سيجي ذا غرا وادا وقللا أبغى سيد المو دي كده الرور تغفرمنت ترجيد أقوم ده سنبتقول كده هذا قالوا ذي مقولة دي مو مسكين هذا قضيب الهستوري تيال إندبندنس ترجيد تنع مكتوب رسالة actually a declaration or tell seals قبل declaring يا President Kuniwo Nakamura Sira 23rd day of September 1994 through Directive 0194. Ulumur segi de kada mustatal celebrate tial Independence Day gi del melmut al sins. Dirgal so ke coacher mos model waseng sira lomu la government tergi den gorawal للتلقيب سلبو أقلا ويلا ذرو أولا لا government تقدر تقرأ finance over the years kita mendengar mengkorang miral mengwila ikan amir kid emotemel kobi tem telgib meladrap masira albol qara telgib betar besud en telgib betok albanglet menglogi dia telqora kami tim lot mak ya qor omesengit mung kedam karang egu komes aigel sebedel remul emrura تأجيد القرى مور ملهم celebration رجيد القرى مؤثر يجل قصب هذا المول مسير البول دقة كميتي مع كوتشير أوبيان إنجلونيا presidential directive 22-52 المال دي منا قلصال مواد الواجل previous directive كميتي members أخميد الدوسيسيو hindi kita mlo mesr bong sel dorur ngira last year megal no momre garak edul tuir sel guk budget el dolbang tam letar tel telael el aragam lo gim telael mong kadom lo mesr mong regel guk seb edel molmu lo pasegi del ludo ya gotul dul mesr ngia mong girel kesengil edol mol mertial fireworks kita mendengar mu tilo dar simbung leng tokol meranga kam nasel kom bali bek rak lorur ta toy adilul wase el arrak en because en namas ara la lu ma transportation ese logi mertela el taiwan ablo lo top don ngil menanga seurkid angilas el mo 80,000 ogal tela serabul logal tela ya kami tiura lo meso putyakale lungil da terbengi kadam kara mo makara bodo do meso tel al banglet o president na instructor nga mo kabo mo do Taiwan arsalit kun sabil musugid maknilo time al momsa ambassador Lee ya Taiwan agingel kun diak lo to tel el event mong temong musugid matigilingel mo do lir se logi maltelael المقويد التلاعب يقولون يتركيد ما جال قوق مر هذا السبب له وقت الأساسي ما بيجي تكون دياك بيرجع سيد الوقت التلاعب لابد اليال وقت contribution ربيعهم ومرنيا الرجال لغة التلاعب وهذا التنقل تسوى ضروري مسؤولية تايوان السيد الناس والوقت البيلسكيد المرا fireworks وسيسيل تايم غير بيرجعهم بالي بيرجع مو بيرجع مينستر بيان مو سماود الدريغ تجد البنغلات رودودا أولى تملي أوفير دونيت أبيبير أتلنتيني لا باسيو أوليديو وتلاتة ليلة تلوريون موسو بيد الأورنغلية celebration ما قرا أمون مرسيجيدي يسوق القرا بايولني ترى director Sairong Nabehama
Yang gaya angkel ko while nga kama Minister Obi ang co-chair ditya nga ngingel ko kora while chairperson malumong wala artel lorior mga bol kora ako makail smoothie egel events el modu per se egel sils ra October 1st celebration niswa kan mo tekli mura atra bulut mong tianga mo ngira Friday September 30 nga niya to ko il kukureng sa mong maramong mo Friday Minister Obiang so akal mal mongil makataklil was hindi mlakal to ko ra aklalith nga mo madiri kal atas bado tial sel lobor niya ha ngidil halidergid el beso tagid guk lula halidergid 1 PNC 701 al sumo morweb ta haliday ra Sunday es el mo Monday mo holiday al sumo morweb tra sabado es el Friday raw eni mo holiday yam leo doswala kamiti apo mema dangu mo Friday de dos temong close abang gede kaurior budwas tri ra adra bulu akamang tulwig ender tira sabado mo Sunday mal dim la ka imol koraul dasot mong tukarak lalit malu mong kora kadamo marurungin morangi dilat kadam mal dilum dasor sagil guk telir adablu mo kamang tawig ender tir edire kaswakal smodil musel tukoira night market mandim la kal tukarak lalit awula kulo makaikang ministera swakal lo korol yi tra tukara palatik sa sela decision ra committee le night market tamo sabado electrical vendors sa lombisin del mera night market al adra restaurant da dilur gama malwase sellable Friday el payday en base kada restaurant mendia kal sabiir el mera night market betul langit po memadri do yiti bol sabado makasangil at 2 days el sabiir lo show bay ay damle yul tu lingi ko kamlo decide at mo bol way segi swakal smoothie ako koro state lang olngit mo next night market albora orior almo Friday like amal di mo yor aldadu lo mong legal state utrigal adal sorry ra mong oingaral sil sang mongil rep tay kay kidal tokoy makura dingon mo rise ko kunit ra director na bayama minister malbol ko magal smoothie igel event sa kidal sils adi lungil komsulang malungit tutaw minister matuula ma Minister Obi ang ko masawla te al akmal dingarteng Randy lomte air working group lomte yidro ko ministry sel al member te yidel committee the Independence Day MOI sel girel te yidel gora program ergider sel sils a program ergida amal di mo simple keeping in mind ay gagidero kung ulblail to nga minister matuol kadmo or sel tuta ra sel corner side ra Japan Palau Friendship Bridge ra 9 o'clock maldi mo open ra program lobang simple welcoming remarks program am nagire la Vice President Chay Udo Sangbaw Senior open ngi but kadarokon madangel waseng karyo raw mandi kal ngarbelaw ma el altuta kimla confirm wase co-chair el Minister Obi ang amo welcome ergider sil sara program after say the short welcoming remark nga mo open na sel tour about race umura na indori al momere kara 5 because nga registration about race adir nga maral other about racing association ada nga tang lobangget le with the registration tira indra klugo matukok mo ngeme share lobangget alwase mal ngaral kategory amorngi matarwat ang mo participate tira about race hindi ka madangera previous years alwase blol ko nga rangi arawa alitak lamang loy ko lobanggel ter program ergit hindi mal kay wageda basyo arsegi del horror side mang mal mo atitwa ko la sel lora legal tablol programs al side by side aling hindi ka dungil remang sa announcement about race segirel guk mo umerga announcement trabitang nga guk mo
orang yang ngarat pitang. So igigidil ko rarokul wa alitak lamangloy ka abay idulumdas selwase itamo mobile mo abanggel sel kuklol celebration ergidra OBF all hotel belau fair el morangir sel 24 mang di mo event about race or say del tutaw lomura na indori mo 5 tori esel horror side a remain el ngaringa igegi del budra state agero kul state moringa budrangi ra horror side esel guk ay side ra Japan Palau Friendship Bridge alo ngara aringa Palau Visitors Authority mang malmol malngaringi segi del day market el moringi trigegi del private vendors el mol trawagal lama agora ruwa craft moringa art edire kalgora ngaringi agay mararangal ar segi del side ra ay side registration ar segi del ay side malmol ma trigger rogul vendor sa malubeng ko alab al soril mru labo dertir a ontel al mora PBA malubto ko la PBA ra 48819 dori al gira lamu ilom sodel el alsil es el trigger state reps lamo magida versel civic center el momala momal saigel slat sa state ra horror side ma tia dire kalongit lo asel sugo mangaringi agora state government el mlodi kalongil my instructions or mlemi sir segi del teal edil bele sa kamamara office ra anytime el alsils ya den wargi da 4882626 segi dia den wal sabi ilangi dil adalo magadong ngi el malalangan nya karil kira la Independence Day celebration mang di segi da mo program ergi der sales el mo 5 sunset ergi der sales sangara 553 masel fireworks ergi da bodo obang arangara 6 story ilmong al sukumen sabel alla gesel goramo masasil kol gal masadilungil mesang fireworks ergi da mo o mesra fireworks fireworks sa mga rabarch al mga ramadala did el top der sel tadi ngoto der sel marina rasura ng lelngul me merabal ngiladi de or segi dal porngia a fireworks ringi makmal dingon mer segi de malorang sulit tingal terul minister serate alel kukmins kama man mauril lobon kala kamiti edire ang ngartiang lobongga dar adra Division of Environmental Health makpaidik mun mertiang kuk pasangate alla Chief Calvin mabol sa el kuk maskida yel ko reminder sa food safety ma yel ko instructions el giri trigel kuk sorry mol tarawakan ler sales kamsulang malungil tutaw man misulang director Nabeama somam kuk kora di magalera aratra brul girela waygay gidel maklol activities algo tora wa food safety kita matangeleng independent sa gel te alel sa edol bukmong share yal wasapira tora wa cooking ergit ma bekal kuk tetella dorula kalen di tabl ol sawadal yo maklat kel wasek mi seboda kargit kel handel maluba da prepare kal so ngat yagi del event teng sawal ko kwadi mo mas kami kwadi da style tips ra ko kel ko safety side ra gira amrul kal please da kargit kel malabal ima so doesn't matter where you at kargit kel malabal ima da suma ka handal akal ongerung al suma ka smera tret avoid ra mo handel maluba ka prepare akal emo wear a mask esel ongedea wase sel dorula kale bodo kariki kilbol marka well done selong yawa nga wase asum ka tamri brula kale gel tuseng food allergen seafood malubang ngais pipakal kale da kariki kil make sure kumsen ngara chile malubang ngara urame sel ngara oi gidel event ngara engwala di mal makayal da mal sumakala apipakal ka tamru ringi di kal store nga proper warmer malubang chile ang el dia kal ngwa swelba mlama maknit and then se ko ngariat elela ada logarimo maring la delel amos meera direk lo bang kel se ya sel gora di process ra tretelela wa permitting ra yagi the food safety
ti mga lerar adal wase sa lobby sa environmental health da open el motor stay close raya imaklo mga ninsel te aler al sil sel motor stay kami mga tmok raya permitter kami malmer environmental health mas other process man sa milman mo tiri katso kaldi mo touch on sel tirigel ko ka aldabera armas malubegel state booth a school ma faith-based organization el tira kung supported by tiagit el Ministry ra Human Resource ma culture ma tourism el wase sel omeng hindi ka maraw direktor nga rin amlame others sa klimak tukortir el haraw ang ade kalotang lisegit kung ka supported ra tiagit el ministry at sumang faith-based malubang state malubang school mauruloban tirira awasayro ang bolsa sel ome blal mrula pa bilang yung malakam harar sel file kom supported by segit el ministry hindi mlay kay gide direktor yung akora ade kangot boktung hindi segit ka di mo kargik ra kuk tora handling makuk prepare kal yung segit ang at suma ka dasmera trete tral avoid segit el mo prepare maluba ka mo handle akal kasi mal nga reactor te elements of ml lo yula tretel maluba kala sa el contaminated ra ko sa el ka obang di gay gide akora di other sil mora karya kar saman Mr. Sekyang. Ma'am Saula, Chief Johannes igel dilung ay gide amral legal niya do tautra bek raka gay gide event maktimo sokal di mo do el wasegel tangaria aradal wagel ko kalbin wase temet mul under wa state malum gayid faith base malum student ayge the require ruling gel application submit ringin mora wasegel ministry wa silangaria director Sairong at least the moringa ang critical other while certified food handler mla certified toktang waseng diakalser tem require gid tulba bel dom godong waseng health certificate ma food handler permit mergong selmo health permit mo tobra obisa kama ma asbel diakalolarngi provided to the wild rider and get permitter sa gidel ministry o sisiu mora PBA tigel sindangal ka school ang mo fundraise sel ay side tigem te dire ka require mo say te di submit application tir mora PBA PBA may gidel list tigel mong emergo sa il ngwa adi kay siraks kapir ngel permit tir yearly gel permit ra PBA o ban ngarapus manda ka require me malara ilakal health permitted tir ending wagel ko chief Calvin was tangari am namel pay magigukti accept ko sa ending will kung guk pay niya sa el di rider ay gidel tool permit ay gidel PBA Musel Ministry HRDTD ma ava lakalwid at di matingi gidel process ay gang maral di gidel kargik la picker time dongot moklakal yang wajilulu ko Chief Calvin ang telgibel makita weather balwat wada ko mal makaya makaleda balon maredan mo makit especially gidel kalalo katbok logiwa marurangais malubang aluit malubang sandwiches patokol mixing amorngi wa ngakle dressing mayonnaise mangakle may kaya kamor ki gidel kal matmok raungil pasyol wa cooler ngania ice or whatever kwa chill chipel or kadingel kal malubong cook warmer cook samal makayal ding ngari gelungil longal ay kal gimo ice ay ka umsider bekarake ngari hatta magimet tegi station level olo ice ay ka marada di madangi madi moyora adal wasen ngut maklin mo ang rang telaklok silver ngira telaklok ay nya mal chipel toro ba araktel wa avi lumakukong dal baby araktel el avi gidi kom sulang makukora
mo nga 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 sa ko kumukta mo adul ge Sulang Bernard erabol alabong nga Minister Obi ang Akmlabes dire kal the recognizer Palau Major League Association at tinakang ilang second year in a row longot mo Crystal Independence Day Baseball Classic im na start tercera 25th mo merekala October 2nd et yang longot mo kanyi lobanggal legal team sila ang arab luna kwaman may masaya direct ko part tera program bergi dera tayo del Independence Day ma tingul morsaya saya entera update tar program to para co-chairperson na Minister Obi ang sulang masulang a minister matul niya agim kaukledam ma direktor nila na be amam tirkal elguk radra hospital health tira blol long klat kergi dara uktele telela blong urigi dam amat klela kaleta elgim ngartiang ya aktimo malmol mara aldadu le ministers matulam na darsa susul mora arbe cloud randi gida aring sia ministers matul lotel gibel maabia teletelela at celebrate the Independence Day gid el melmu tarakuk teletail al dangara al sir el al sils hindi ka mangod aringil was kada makarang hindi ka director na be amam la aurolo bantrira our members ra committee magide emergong em namo makatakliya gel kuk mo activities rigidra a Friday niya bodo celebrate tertial Independence Day rigid kada telgibel elangara ndiya kada telgib kada ngara alsela aring la maatituokol time rela ra el niya COVID angiligid lo tungi dra alsel kardi medenge rogul wasya ke isara ablur belaw aul tuira a omngarger kabelment tamaigal al private sector ay gal siobay at tirkaya ka ukler me emlool ngari ay gel revenue bodo ngot mokle masyora kabelment tergidra au ngutui elbuira bekara el arageng malastire kada mal swara teletail ngara alsel el gire del telgibel el gansur malube kada all sakmek masesel lududela kabelmenta yak matengel wasar adara private sector matumrur o sisiw toy elom te ayel niya siungela adalang akled makla ader gitre el angal maral mobdul madadal molmu tersel time luta agay zair gidel mora adim na teletelera u era covid mang a minister matula silodil was yung ogiwa tegida do giungi kuk mo celebrate ra del Independence Day rigid ra Friday elinya September 2 aktire gal lultuy ra yel kuk plata experience ra gal maral may ekatam dire gal rogul matingel waseng seldongat moklay gara weekend and dire gal mal moklo ludo dal kakaringira kabelment ara temela ulungul ra kabelment ekatam mamla tilmela uror dire gal kadawa bodingi titrir ay gel kuksil selnya kiri lolungul tirma atulungal kartir elme mga sangar gider tial al celebration and employee selabo tutura o ay ganyan di alakal beltuar employees ra kabelment tamar adal volunteer el mga tmok len dakal sabel mal makatmok lama patamring sulira rogul adal tiram nolo a imorir and di kadam malol nyitel wasing ngaringal baby ra timing engire del mga duura al sela kuk time matletail ngaringil wasing ada celebrate and dil sebel klebe la ay yel resources sergi delom te ra kuk klangar gidra kluku kol mo nyaw sol mor matat mang
akmalo lingit rarabekla dalwase tianga silse de rogui dia ka dimna ka da tamalia la malubengi dil kukl el teletail ngaringi delang ebo to celebrate tra hotel kops ngila builnya Friday kada mother social seals ya minister matul amal lam makatakil mergi dalwas ay gel blo el gid mar family sergi ma blur bela el Cora Waldo Dartial celebration ay gida fireworks about grace may gero wilo mat maklela siungela blongur omlimer celsius ay gemom kat mokla el ngari makadamral di yolengi traungil klein seu eral bekla de bolso bedel el mokasues reungela adidra a oreor mairai e markong da other see the celebrator tiang al kukngar ak madingel wasem bato kamera el mermadat e dia ka dogol mo kuk mo ngil busut rangar madat al time makadal mu tel mor mu la bebi rasada al mat mokla en tinda ka aldu ulela al bul maul kada a celebration kita tel gibel ol gas karngi lela dang nem tar besul time ko madingea dim nakamal lontila kabalmente el morar bekla adle el bula dim nakadil bera kabalmente mlora private sector rogui manditirgel kukno sabarilo darsa angeso ma imoril mergid maldong utel te alre lange momtera minister matu lama kami tirgid ra Independence Day Committee emodersi omrengal Saul Mortir agote egida malmo odersi omrengal Saul mora governor oror ma a leadership mar adra blur oror al girela avenue gidra agoro saidra adit kada mal merenga sulir el tira diregal mal close supporter ti kad diregal mo odersi omrengal Saul mora a governor irai ma leadership mar adra iraira selkuk irai saidra adit el nya diregal ni magoro saidat makal el partner main venue ti al celebration kad diregal mal mo omrenga sulela PNCC ma PNOC el tira diregal malul darsa support makadang arsel celebrate and then loban terir may el supporter tiram no sa parilo darsel mera ka kami team giderogo moringia about race makada mother si omrengal Saul mora Palau Boat Racing Association el tira be karage e kada celebrate tamang alao dirigid e display ay gal ertra tirgel kuksoril mo kultura ay gal race tianga about race kumda se sa do mo ulmerel at kaya tra amen even tergitra at yal celebration or diregal al malmo omrenga sulela Amazons rock product el tiram no sa pedil ko kodersia bars el di olang seorgit di free of charge el nyamol taka or sell fireworks sa gidel el kapsingay di akal ka tengere el arak tir ka nga blo olo dar sa tial bars sell do celebrate re ungela di da madablara madal oror el lolang seorgit na celebration magda malmerenga asulir ida adiregal man mo omarenga Saul o lingi taungil klein seora a ministry gidra health ma adiregal el ministry gidra a MOJ lega dam dengel wasa toera safety ma security adiblo oil klo abel gul direl ngaregal celebration al makasakla ade margong adra hospital ma ambulance martok tang manu sangar selmasa albornia adel de kalungila tel celebration erbuli sangar sel sebel ngoswir alu betungul oridi mendakal lemakasaklar adam kerdiregal al mal modersi omreng Saul mora sel kiatim tilgel member kita blool madangalil was tirka civil tira adiregal mal klo ulong swir ra el mera celebration argida mang arbotokal ada amo walang seorgit el luedere to valentir a temir malube to lapa angi dil
sa idio ngaralo ng seor gid makatamal mo mga saul aktil mo tel oisoy sa gel el saul ko o minister matu la katamal mo mga sulela au Republic of China Taiwan el ngia abo do tingel wasay gal na mo mga telay malarak etir kayo ol ng seor gid ra fireworks el ngia aro kuil nga ligeda look forward del morning walbol siya mo kan kludra kuk celebration er gidra be karakam kadal mutan mal nga sulela ambasador at Taiwan makaparlamentar Taiwan al girel say randia mo lobong la aktil mutan mal nga sulela minister matul el gimkaw kled martiay gidal committee gidra Independence Day madirigal director na ba malobang gid matigal ladra held the Lobanget, mar members sa committee, mar adal dim ne valentira at temir, uldar sa ungil uldaso, malubeng dongo, ngaral po dospe, aklimutamal mo mga nga sulirar beklat, malolingit talwase, podo sabi idolo giw te gidel kuknam katmok lel arak, the other si ungil celebration ergid, el morakal do kurit sergit seguid el ngara al selarngud malam el tedel dingilay ma freedom ergit akum da se seguid ya global gul egal betokol telenting el tiang adiol alter seguid el clamaria reng ergit atial sil sera October 1st I mean Independence Day ergit mang tasalmo ale ro gue da kayungit et por same do the city al sils may ko kodamal mereka sulela rubak el ngia adol mon melolingita aklang al tangat maula ka rawir ay gal maran melsils o mal masauro